Ti si spomenula metabolička testiranja koja mi radimo sa ciljem utvrđivanja energetskih potreba osobe, iz kojih mi onda i vidimo i šta to tijelo sagoriva. Dakle, ne samo koliko kalorija osoba treba, nego i kako te kalorije treba da budu raspoređene u smislu makronutrijenata. Da. Već smo preko 2000 testiranja urađenih. Moja konstatacija u jednoj rečenici je sljedeća. U pravilu ljudi ne jedu dovoljno proteina i ne jedu dovoljno zdravih masti. Slažem se. I mi kad dajemo taj neki osnovnu tu neku smjernicu na osnovu tog nalaza, osim što uputimo nutricionisti da dalje obavlja razgovore, mi kažemo čovjeku, vidi, povedi računa, povećaj unos proteina i povećaj unos kvalitetnih masti. To je tvoj primarni zadatak. Kako, šta, konkretno, obroci i ostale stvari, lifestyle, to ćeš vidjeti sa Amelom, to ćeš tamo dalje razgovarati, ali ta osnovna smjernica. I čini mi se nekako, barem meni, mnogo je lakše razmišljati o izmjeni ishrane kada trebaš nešto dodati, radije nego kad trebaš nešto oduzeti. Valjda negdje u psihologiji čovjeka je mnogo lakše kad mu kažeš, vidi, uzmi ovoga više, nego da mu kažeš ovo moraš izbjegavati. I mislim da je to onako strateški dobar pristup.